Jogomira. Yes. Jogomira. I know. Yarakoze yaduteje imbere tumeze neza nta kibazo dufite. Turi mu mahoro asesuye yego. Iterambere ry'ubukungu umutekano mwinshi cyane yego kandi urubyiruko rurishimye. Yabaye nka Yezu. Yego. Yezu burya niwe waje yavutse aza kugira ngo arengere abantu. N'ubu Kagame tumufite tuzamuhorana igihe cyose. Nemeza Kinyarwanda. Kinyarwanda. Yes. Umaze igihe kingana gute mu Rwanda? What? How long have you been in Rwanda? Try again. How long have you been in Rwanda? Me how much here? 7 is more. 7 months. Yes. 7 months. Yes. It's very good. Are you from From Syria. Syria? Yes. Ah, you're welcome. Thank you very much. You are in Rwanda? You are in Rwanda because of job? Here business. Business? Yes. So, why you are here then? Why here business? Why you are here? Here. Here. Do you know Paul Kagame? I know. Paul Kagame, you know him? Yes, it's very good. How do you know him? Why? How do you know him? How do you? No, Paul Kagame. Kagame? Me don't speak English. Small. 50-50. Yes. France? No. France no. No. Turkish or Arabic? Arabic? Yes. I don't know Arabic. You don't know? Arabic, I don't know. Oh. But you know the reason you are here. Hey. The reason you are here. Yes, it's very good. Thank you very much. Kinyarwanda is very good. Come to Kinyarwanda. How is Rwanda? How? How is Rwanda? How Rwanda is taking care of you? How have you Don't understand. security in Rwanda? Security? It's very good. No problem. It's professional. How do you see the people of Rwanda? People? People of Rwanda. Don't understand. How do you find the people of Rwanda? Don't understand. You don't understand? No. Small English. Small English. Yes. Okay. Say what you want. Me. And now you see, you are helping Paul Kagame. And then you are wearing Yes. his hat. Me speak Kinyarwanda small. Okay, speak Kinyarwanda. Kinyarwanda. Amakuru. Nemeza. Neza. Nangahe. Sanai. Ijobe magana tano. Jogomira. Yes. Jogomira. I know. Kinyarwanda is very good. Mashallah. Very good. Rwanda is it good? Yes, very good. I see you, only my friend is coming here, is visit here. Very good. Yes. You want Kagame to stay in power? What? You want Kagame? I love Kagame. It's very good. Thank you so much. Bye bye. Ni bizima ariko. Waturutse hehe? Naturutse mu kagari k'abasengerezi. Hano mu murenge wa Muhima. hano hafi rwose na hanyuma rero waje gushyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi kubera iki wavuze uti reka nshyigikire Paul Kagame? Naje gushyigikira Paul Kagame. Umubyeyi wacu. Ibi cyumukesha uvuga uti yarakoze kuri ibi ngibi. Yarakoze yaduteje imbere tumeze neza nta kibazo dufite. Hanyuma rero uri kuzamura ibendera ku rwawe ruhande imba mutima zawe nizi. Iki
imbamutima zawe ni izihe? enye Imbamutima ufite ni izihe? imbamutima mfite Yego. imbamutima mfite nishimiye umubyeyi wanjye Paul Kagame Yego. nta kibazo. Urakoze cyane. Yego. Mwaramutse neza papa? Muraho? Mwaramutse mute? Mwaramutse neza. Babita abandi? Kageruka. Mwaturutse he? Turutse Rwezamenyo. Rwezamenyo hano muri Nyamirambo. Yego. Mwabyakiriye mute kuba i Nyamirambo mwakiriye umukandida wanyu Paul Kagame? Nagahebuze. Ni iby'agaciro kenshi cyane. Yego. Hanyuma duhe urugero cyangwa se ijoro ku buryo uvuga uti abantu b'i Nyamirambo, abantu bo muri kano gace hari ibyagiye bikorwa ku buryo dushobora kubishingiraho tukavuga ngo turakifuza ko akomeza kutuyobora. Turi mu mahoro asesuye. Yego. Iterambere ry'ubukungu, umutekano mwinshi cyane. Yego. Kandi urubyiruko rurishimye. Tumaze imyaka 30 mu mahoro. Yego. Twishimye, ntawe uzinga akarago, ntawe ubunza akarago. Ibyo byose tubikesha Paul Kagame. Yego. Nicyo cyatumye muvuga muti reka tumuhinde imyaka 5 cyane rwose. Yego. Urakoze. Nindi. Urakoze cyane. Yego. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Yego. Babita abandi? Twangarambe Vedaste. Vedaste, mwaturutse he mwebwe? Murenge wa Rwezamenyo. Nawe ni hano muri Rwezamenyo. Nyamirambo ni iki mushingiraho muvuga muti umusaza nakomeza tuyobora? Icyo utareba nicyo wa mwana we nawe. Reka mbe nka mwarimu mbaze ibyo mbona. Ibintu byose. Yego. Ibintu byose ni byiza twabigana na Paul Kagame. Hari umuntu udukurikiye ariko atari hano wo mu tundi turere hirya no hino utazi ngo Nyamirambo bafite iki bageze kuri iki bibarati? Iyi site turiho ni iy'aba diaspora. Hagiye kubakwa amazu meza. Hano mu Rugarama hari indi site igiye kubakwa amazu meza. Ni ukuvuga ngo aka ni agace k'imiturire myiza. Hano hari amashuri, hari ivuriro, centre de santé. Ibintu byose byarabonetse. Aha hari umudugudu w'abacikarijwe icumu. Byose ni imiyoborere myiza. Yego. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Ngira ngo ngayo nguko rero muri kubyumva bo ni bamwe mu bo tuganira ariko ubona ko harimo abakuze gusa hari nabo ubona yuko bakiri mu myaka mitoya. Ni munyemere nabo tugire bamwe mu bo tuganira batubwire uko bimeze. Hano hari umusaza. Muraho neza? Tumeze neza cyane. Turufurese cyane. Turaho rwose Nyarugenge. Hanyuma rero bakwita nde, waturutse he? Muyoboke Garasiyani. Yego. Naturutse i Butamwa. Waturutse i Butamwa? Butamwa muri Mageragere. Hano hirya ya Mageragere. Hari Mageragere nkubona kuri BTN. Yego. Hanyuma rero hariya ni iki mufite muvuga muti turacyashaka umusaza akomerezaho? Dufite rwose ku iterambere yatugejejeho. Yatugejeje kuri byinshi, yatugejeje ku demokarasi, ubumwe n'amajyambere. Kandi twese abaturage twese turabana, ibyiza byose yatugejejeho. Ubu ngubu turagenderana umutekano, ibyiza byose, ibyishimo, amashanyarazi, amazi. Mbese niwe yabaye nka Yezu. Yezu burya niwe waje yavutse aza kugira ngo arengere abantu. N'ubu Kagame tumufite, tuzamuhorana igihe cyose. Urakoze cyane. Rwose. Hano hari abantu bari mu tugare, ndagira ngo munyemere